Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Familia ka Dios pag munay mantami. Kajari mantami Dios ka tukuita ajichirka. Rixichirka chinajatak familia kunataka bendiciarka. Adán tapish Eva tapish paypak sumaqlla rikchaqta rurashka pachamantami kayta mandarka. Mirarishpa kay pachapika hondaringichik. Ayllu llaqtakunapaqqa familia mi mayvalij kan. Shuksinchi familia ka, shuksinchi iglesiatami ruran. Kutin shuksinchi iglesia ka, shuksinchi ayllu llaqtatami ruran. Mayvalij mi riqsirina chinallatak allitak yuyarina. Dios man riqchaqta rurashka warmikuna karikuna kashkata. Rurashkakunami kanchik, paypak imashina kanata rikuchingapaq chinallatak paqtachingapaq. Ashtawanka, paypak imashina kaykunata shuktaqkunawan apanakuypi rikuchichun. Mawka testamento pika, Israel Dios aqllashka pueblo ka, familia kunawan kallarichishkami karka. Shuk umami pushaq karka, chinallatak cada familia manta mingitukushkakuna, paykunapaq ruraymi karka, tukuy ayllukunata michinapish, alli pushanapish. Dios rimashka shimikunata ama kungarichunkuna yachachishpa, shinallatak paykunapaq wawakunawan Diospaq munaypish, hipapaq ruraypish ima kashkata yachaq chayachishpa. Rikuytukunchikmi ñawpa patriarcas nishkakunapaq wawakunata Abrahammanta Isaacman, shinallatak Jacobman. Hawalla rikunallami Dios kishkachishkapi imashina kallarishpa paykunapaq kasarashkamanta parlashkata, shinallatak paykunapaq miraykunamanta. Tukuy kaykunami Diospaq ñawiykunapika familia ka mayvalij kashkata rikuchikun. Chaymi yallitik valij rikuna Génesis 12:1-3 kama imashina Dios Abrahamman paypaq mana huyipaqtapish huyashkamanta paymanpish paypaq wawakunamanpish kurka. Kaypaqqa krinatami mañarka. Kunanka yachanchikmi Abrahammantaka kaymi Jesucristopika paypaq munaypish allikunata kungapaq ari nishkapish paqtana kashkata tukuy kay allpapi familia kunapaq. Kutin familia kunapaq hipaka tukuy kay allpapi tiyaq ayllu llaqtakunaman. Chika apu Jesusta krishpaka espiritualpika Abrahampaq wawakunami tukunchik, chinallatak allikunata kushanishkata chaskikuna. Galatas 3:1-3 kama. Gentikunaka familiapi kawsangapaq rurashkakunami kanchik. Shuk familiapi kanatami ministinchik, chinallatak ñukanchik huyashkakunawan huchullapipish allitakpish apanakuyta charinata. Diosman riqchaqkunata rurashka kashkamantaka apanakuykunapaqqa paypaq imashina kanatami charinchik. Kaykunata huyayta, allitaq apanakuyta, llakiq kanata, kashkatataq katinata, sirvinata, perdonanata, alli shunqu kanata, shukkunatapish. Huchayillaq espiritupaq ayudawanka kaykunataka ayllu pura apanakuypimi paqtachina kanchik. Cristuta katikuqkuna shinaka mandaq Dios Abrahamwan ari nishka allikunata chaskinkapaqmi kanchik. Mañashun, apu Jesus kunanpish kanman riqchaqta rurashka kashkatami yuyaypi charinata munani. Shinallatak tukuy kay allpapi kawsaq familia kunaman bendicionta apanata Jesuspaq shutipi chashna kachun. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.